Talantqa şikler yok. Элек-электен her millet özünün qol işlerine usta, keng qırlı icad kişileri bilen gururlangan. Bundan buğunga kelgen hünerini saklauçılarga ayrım qarar. Biz köpkünə milli beyramlarımızda qol işleri ustaları bilen şıraşabız. Bugün sözümüz Tümen ülkesinde gımır etüşü, gırıf gadetlerimizin saklauçılar turunda. Leysene Sadriddinova devam eder. Ulustalar bilen biz Tümen ülkesinde İskir jıyınında şıraştık. Səhnədə konkursantlar шығыш ясый, jüri de öz işinde, biz ise iplep gine qoşandır bırıngı İskir qalası bulgan jirge, Sibir tatarlarının kün көрішін tasvirlagan işik olların qorap шығарға bulduk. Mında tarix desek dürüst bular. Mesela mena qol işleri, gümümen tigi gün görüş eyberleri bilen tanışa olasan. Elekigi hem bugünkü. Mena mesela mında bir gaile özünün neseler şugullanganın, uyunda neseler saklanganın bütünüsün getirip halkka көрсеткен. Alıp geldik, elik ata babalarımız, önnelerimiz, partatalarımız, nicik yaşaganlar, gaile elik zaman nicik bulgan. Mene biz alarını türlü avullarda, uşibisinin avullarda, tuğanlardan yeyip, mene şulay muzey şekilli aytırga bula yeyip apildik. Mene bunda nerseler var? Mene mesela bu nerse bu? Bu inte yegen dip atala. Elek zaman kavirlar bulmagan, kravat bulmagan, divan bulmagan. Şul urunga mene suğup, kamıştan suğup, çokmarlar bilen mene bulay. Yedi vakitlesin ana, mene bulay. Mene bulay tiriki de vakitlesin. Bu suğa tırgan aparat dip atalayı. Mene bunda babay nersedir yasıyalı. Bu sizin nerse? Fayas deyip ataladı, fayas. Fayas, gün bey yürütesin, çiğe yasın. Bunu da özünüz yasadınız mı? Özüm yasayım, instrumenti, bunda bıçak, kaseres. Buna bulay dişesin, buna bulay dip. Ama buna utkaresin, buna bulay. Utkaresin. Haydi bu utkaresin, şu haydi tegesin, buna bulay göresin. Bu nerse koyunluqı mı? Bu koyunluqı tuzu buladı. Koyun tuzu. Yuka ağaçı. Aha. Mene tuzu da. Mene tuzu. Anın mene şu. Mene şu haydi. Mene evet. Mene. Ul yasalar. Bana minde yasayalan mı? Yasayalasın. Öğrenmenin vakıtı uzkan. Anın her nersenin manın da vakıtı var, manın da vakıtı var. Әйе, her нәрсәнең үз вакыты. Нәфисә Нәҗип Тузмөхәммәтовлар бик җентекләп өйрәттеләр, күрсәттеләр миңа. Агач чыбыкларын авыз белән дә йомышарталар икән. Каяз, ягъни букча ясау җиңелләрдән түгел. Ә менә каен тузыннан ясалган сыбызгы белән эш итәргә тиз арада өйрәндем. Без Нәҗип Бикбулат улы белән сызгыртабыз, ә Нәфисә Наил кызы тыпыртап биеп тә җибәрде. Биюләре дә үзләренеке, үзенчәлекле. Elbette indi bu yaklarının üzge rizikleri de. Mesela mene üstel üstünde elbette balık. Pişirilip koyulgan yırtış boyunda biz. Bu nerse? Tetüşke. Ketüşke. Detüşke. 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 Betüşke. Betüşke. Mene bu işkenim yok yani. Әйе, күрмәгән, ишетмәгән әйберләр юктыр кебек. Тик һәр вакыт яңалыклар табыла. Гаҗәеп бай мираслы шул безнең милләтебез. Иге түгел, йөрәкләргә катыр тактаны кагайык. Ерте түгел, йөрәкләрдә булатның утын ягайык. Соң булса да, уң булсын дип, ялгышны төзәтәйек. Без бердәм, көчле халык дип, ситләргә күрсәтәйек. Изге җиребез бу безнең Сибирская ханстваныкы баш каласы булган. Ниндидер үзенчәлеге бар мы аның? Көч бирәме ул сезгә менә нәрсә белән? Көч бирә. Без менә монда килсәк, ялан аяк йөреп кайтабыз. Biz авырымыбызда анда килеп йөгереп йөрүебезне көтеп торабыз. Яфрак менә бу Сибир нидән искәрнең biz аны сындырып менә ниттек бәйләп кайтабыз. Аның шуның хәтле шифасы, аны чәй итеп эчәргә дә була. Чабынырга да була монсада. Бу яфракны хәзерге вакытта аны уже ясамыйлар. Аны ясарга кирәк 14 июньгә кадәр. Май яфрагы булырга тиеш. Анда дёктя много и шифалы да була. Менә бүген нәрсә шифалы бүген? Бүген безнең белән, сезнең белән общаться итебез бик шифалы. Менә шулай бер-беребезгә көч, дәрт биреп гомер итәргә язсын. Ләйсән Асадырдинова, татарлар, Төмән өлкәсе.